nekako budemo kvalifikovan na prvom mestu prema onom delu moga opusa koji se odnosi na jedan žanr. A to je žanr filmske fantastike, znate. Ja to nikad ne bi nazvao hororom. Horor je jedan američki komercijalni žanr koji mene uopšte ne zanima. S druge strane, znate, to što sam bio onemogućen da završim svoj opus koji sam želeo da imam, koji je vezan za Drugi svetski rat i za sve ono što sam proživeo u tome ratu, bez namere da pravim autobiografske filmove, nego da samo esencijalno sublimiram iskustvo koje sam tada stekao. Revoltiran time što sam u tome sprečen. Ja sam se, dakle, iz revolta odlučio za suprotnost. Ja sam pravio bajke. I sad, kad bih mogao i kad bih dobio sredstvo da radim film, ja bih opet pravio bajku. To je moj odgovor na stvarnost koju ja ne prihvatam ovako kakva je. U smislu revolta. U svakom drugom smislu, naravno, ja je moram prihvatati, jer to je jedina stvarnost koju imam i u kojoj moram živeti. Đorđe Kadijević je čovek koji se nikada nije udvarao svom vremenu. I on nikada nije stvarao za svoje vreme, niti sa svojim filmovima, a evo sada i svojom prozom, obraćao samo savremenicima. Ono što njega čini po meni vanredno vrednim jeste upravo ta činjenica da se on bavi univerzalnim, a univerzalno je uvek moderno. Dakle, on nije pomodar, nije pripadnik nijednog izma, nijednog pokreta, nijedne struje, nijednog stilskog pravca, ali mislim da je u suštini, istorijski onako posmatrano iz neke šire perspektive, to najadekvatnija pozicija za jednog istinskog umetnika. Evo, imamo zaista retku priliku i pravu privilegiju da večeras drugujemo, da razgovaramo i da slušamo jednu izuzetnu stvaralačku ličnost. Radi se o tome da ovde imamo izuzetno retku priliku da se upoznamo sa stvaralačkom filozofijom vrlo značajnog stvaraoca, kao što sam rekao, u više polja. Knjiga je pisana u formi dijaloga. Ja i Dejan smo radili duže od godinu dana tu knjigu koja se sastoji iz naših dijaloga. To nisu bili obični intervjui, nego to su bili dijalozi dva čoveka koji su odani umetnosti, pre svega, a zatim posebno filmskoj umetnosti. Što se tiče moje lične filmske malenkosti, postoji izvesna manjkavost da je došao do izražaja jedan moj ozbiljan greh. Znate, ja imam jednu veliku manu i to uopšte ne krijem. Nemam smisla za lični marketing. Za razliku od drugih kolega koji navale da rade najviše onda kad završe film. Ali prvi film koji sam napravio, koji se zove Praznik, danas se nalazi na listi 10 najboljih filmova svih vremena napravljenih u Jugoslaviji. Ne u Srbiji, nego u Jugoslaviji. Ako ćete praviti igrane filmove, to je nešto više.
Dakle, ta vrsta istine kojom se bavi umetnost je nešto više od tog beleženja i prepisivanja. Da i ova knjiga, iako ona sadrži tekako faktografske momente o tome kako je bilo živeti u tom vremenu, o vladajućim estetskim i političkim i ne znam ja kakvim uzusima koji su ograničavali i kako je bilo snimati u sred zime u nekakvim selendrama tamo, percipira život i stvaranje i stvaralaštvo na način blizak meni da nekako neka svoja sopstvena preispitivanja i neka svoja razmišljanja o tim temeljnim stvarima možda obogatim, oplemenim i da kroz upoređivanje mog daleko skromnijeg stvaralačkog iskustva i u kvantitativnom i u kvalitativnom smislu skromnijeg, dakle da ga nekako uporedim i nadam se obogatim njegovim uvidima i tim njegovim autopoetičkim nazorima i ne samo autopoetičkim, nego uopšte njegovim životnim nazorima i njegovim shvatanjem umetnosti. Ja Boru Stankovića inače smatram za našeg najvećeg, čak većeg od Andrića. Najjači utisak koji sam ikada doživeo i primio u sebe iz literature, naše literature, je onaj koji se primio iz te male knjižice Bore Stankovića, za koju on čak nije mogo da nađe ni izdavača, nego je tu knjigu štampao o sopstvenom trošku. Po meni to je najvrednija knjiga koja je ikad napisana na srpskom jeziku. Ali kod mene Bože ljudi znači nešto drugo, znate. Kod mene imate profila koji su intelektualci, imate doktore nauka, imate građane, imate ljude koji su emancipovani, koji su edukovani. Dakle, to nije onaj talog. Često imate ljude koji su, mislim, reprezentativni deo društva, a koji spadaju po nekoj mojoj kategorizaciji u taj, kako bih rekao, društveni sloj koji ja zovem Božim ljudima. Zapravo, to smo mi svi. Iz ove knjige koju sam napisao proizlazi da smo svi Božji ljudi. I mi koji nismo sakatili ili čakinuti, koji ne prosimo, koji nismo neškolovani, koji ne prosimo po groblju, koji ne cunjamo po svetu, koji smo odgovorni, koji smo svesni istorijske situacije u kojoj živimo, mi smo ipak Božji ljudi. I tek u poslednjoj priči u knjizi to se donekle pojašnjava. Kada jedan đakon razmišlja, postavljajući sebi ono suštinsko pitanje koje smo možda svi, neko jasnije, neko manje jasno postavili. Zašto je Bog ovakav prema jednima, onakav prema drugima? Dalje, gde je on kada se događa dobro, a gde kada se događa zlo? Gde je Bog bio za vreme streljanja u Kragujevcu? Gde je bio u Hirošimi? Gde je bio u Auschwitzu? I uvek drugačiji SKC Kragujevac. I uvek drugačiji SKC Kragujevac.